Baka 1 billion rising eSwatini sebaqale ukuthi ke bakhulumisane nawo ke madvodza ikakhulukati bobabe nabo ke bafana. Leti ngxoxo lekuthiwa ke isidla inhloko conversations. Inhloso yaleti ngxoxo leti ukuthi bakhona ke ukuxoxisana nabo ke bobabe nabo ke bafanyana. Kito ke tindzaba letifaka ekhatsi kuhlukubetana ngetebulili. Leti ngxoxo leti ticale khona ke ebuhlebiyeza kanye ke nasemantambe. Kule mimango nje lekhona lapha esifundzeni sakaHhohho. Kanike kubhekeke ukuthi iyawuchubekela kule minye ke imimango kanye ke naseshiselweni lokufaka ke ekhathi emhlangeni ekutseni kanye ke nasemoneni. Lokho ke baka 1 billion rising bakwenta ke ngekubambisana nabo baka MTN Foundation. Ngingasho nje ukuthi solo lisachubeka leti ingxoxo siyalibona lisasasa siyababona bemaholi bemango bemiphakathi basisukumela leti ingxoxo nabo bafuna kuba khona. Siyababona nebantu nabobabe laba sebancane emajaha atimbandzakanyile. Kuleti ingxoxo ke siyakholelwa ukuthi sisachubeka sifundisa njengoba bavedile ukuthi bayafisa ukuthi sichubeke sibe nawo leti ingxoxo la kule mimango sibe tingabi bangabi mabandla lamakhulu kodwa lamancane lapho abantu batawukhulu. Ukanze kukuhle ukuthi lebe batho sifundisa kona laba kaSwazini weka kuhle kakhulu ungathi besingacela kube ngoba besingakapheleli sipenze babuye batho sifundisa sikanze kuhle kakhulu ngoba salibona vele liveli seliguqukile. Bathakasela kakhulu bobabe. Bathakasela kakhulu bobabe lokungathi bobabe badonsele emuva nginokuthi bebangaka lunywa kahle indlebe bebangayeva lokuthi kukhulunywa ngani beva ungathi njena sitothatha sitosusa situlo sabo sesifuna kuhlalisa make kanti asisho njalo sithi emathuba akalingane asithi maka kaphathe ba sithi emathuba akalingane ngoba sibantu sonke emehlweni enkosi. Labanye ke labafaka sandla kito ke leti ngxoxo leti ngibo ke belihovisi landvunankulu etindzabeni eMaswati channel kubeka noNhlanhla Thwala.